We are sending nipa trim especially in generation radio, nipa for one inch. The one may one is a man done also. We are seeing facial trim say. And yes, why you do one pet no better to answer a bravo. Nipa being taking note of this. So when you be crowd to shed it. Then you pan kuta shushu papa and as a bad luck dignity, I bet me as I want the tones at the day. We ask and you be an tones at the day. Then the more shushu now some truby, a real bobby, Ubishi your hobby, Ubishi your quadandebi, Ubishi your maniebi, Ubishi your tabia. Men from the social media and wow. It is a winner who go back and say, and now member show ye say tea. And now me ye say tea. And I'm feeling yama. The dofu be. Should the one young, but to me should honestly be a bonny be a man. To be too a blue and a bit bold, yeah. Yeah, and the Baba share was yare. Okay. Yare in the room with the crown, a better do the cool, or better should I know be one a penny. Baba sorry, penny to me physically to me than near Yare, ever told me Padias. It's once a way that cancer, dear, but who pretty, but also pretty the best. Spiritual and physical. So I'm sure about the trims of Bessel. And say, I know better. Or Bessel. Marabono, no beautiful will be shrimp pen over to me as Sawa Bravo. Over to me, Dano Shebre. Or say, will be Yaminti. Or you will shave you out when the bush are crab. A dinny bush are crab, what the brain, dinny for the brain. The bush are crab, why, cramine. Now would be cramine out while you did never tell us. Abusia mo akwaba e dia bat so much so ene ya tena se ye ba be di enkomo free se wo sanju e da ne to yi ensem bebre na e na e koso e wo sanju wo no e kwa e kire se boy no wo yes scammer na brabo na wo bo no o live fake life e so kwa e kire se e san se wan fa ni dia se ne fata anfa mane maami nte no e ka ho bi e na bia maami no ato nsa e dia fe na busa de ansa na e be koso no ye nko we video ni e ba be di ho nkomo. The whole TikTok, meaning bet to see Obia, mean you Obia Sikada, and you can balance when the pressure boy talk on a money and movie or won't come. But maybe the meaning fact, pressure boy was a pressure boy, Scar, Carlo, Tim, no idea. Was out on the plot, until just our boy, bro. Yeah, betting and a Scar. You game a uba ubenyeska game keke ubo game keke na nyeska mimi a game a mi PS5 me sa o PC game am go game machine mimi a game a game na me bod nyeska met ma sa chro so be so bo game nyeska met ma chro don link na dan ba ho me am bad man me see Osanju sa na ga na wa hu yi o no sa na no sen ko 2022 mia me born 2022 na ga na wa hu no tale me say 2022 TikTok and the Akwawe bet one dance Akwawe na me test Akwawe ka tell me say bet ni booking code 500 cedis so then I send 5 million na kwa the code na ma load the code na me dey 5 million tale first half na for us I say me test no ka tell me say supervisor about parking ti then the other me send 300 cedis na then on mame different match na me twa no so mo bo so na kwa the game na ma me na ma twa and so my 23 million. Bad man. No nsia mo na kra na. Almost me 1,500. Eko. Me test na chale. Se me test akwa na bo. Mama sama me buwa fukura. Me si Osanju atwini dia mo jo. Osanju ne ga ro ne ya aduma. Pressure boy on ni mienu na ejina ono. O ji jingo fosi ka mbra ko to Elantra. Enso Osanju awu. Pressure boy, death is coming for you. Wait, your time will come. Me sing go forward. Juma mo di give me no. Omo mo ye victim ni na do mo ni masem na American. Bi ba twi say ya toro bia wa wu no bi pe. Obi pe so trend and as bi nti asano kwa na American omo mo ye victim no. They know what I'm talking about. Osanju, what is that on next? Ntabu say video e ko hwe ye ya brante bi a wo tre ni nsim e kwan fo aso do hu Osanju na e bra. Wode bo Osanju di ono kwa na enwa wase wotena ase a ebesi na afi ena nyame di ato nsa afi na wo kire say wo no wo no ono ana pani wu ena wo ene me saka prophet Adonai e wo me nche wa ha me nsa wo bre no kam ho nyama na kwaba na afi ye ni nkomo ori fo mo akwaba yeah now
Papa bibi aboko. Abode Yankopon adom ti bibi aboko. Olifo Sanjo owo n'echi nkomo bebre e na asori. Na anu ya video ya ekohwe ya brand bi na ba TikTok no wo kire se Osanjo no kwado no obo ni 2002 intina ko hokora na wo hwe kwan se obewu because for yes scammer o live fake life wadada na jini sika bi de akwa kutwa better ambome no ka ho bi no Osanjo de ewu ni bi so kwa kire se ne maame ti ase na ase wan hye da mfa ni die papa ama ne maame no eno so ka ho bi na bia maame na to nsa de afre no wo ye difui sunsun mo sema wo mo ka de for Osanjo we hu di for sanity. Yo, mi ti ahwe fo mo hwe ensambe. Me mpa e boni so Abode Yankopon ni bibi akoma so ebisade wa no. Na nhye ne din nyam. Abrantie na we film no. Me mpa e boni se Abode Yankopon fa ne kransi. Abrabo na ye bono. Bibia me kase nya yemfa ye ni bu go so se nye di ni. Okay. Nti se wan ti abrabo ne bo ase a obebo brasa. Ebe o se wo pentene nya ho. Ebe o se wo dia wo smart. Ebe o se wo dia wo intelligent. But later no. Ni awo ye bia betua soka. Okay. Asama wo kasisi ase obi say obi say. Abrantie no se wagina de mbri bi etwem. Mo de ho yawo ye bi bitia no. Na afi na aba. Obi si wan fa ni di amane ma. Ne maame so na de maame ba social media so na ne ye program na de na ne maame so de trend ya e ma ne maame so ne bi ama for 10 nti e hono kwa ne maame ne wuse ne ba ne so we pagya na ma wiase o na ne kira sem de ne dawo but yen hwe bibi mfa duabo in January nkasa. Okay. Wiase fashion tirim se enye se why you be pone pe no betumi ase wabrabo nipa bien taking note of this. So who is ah ebema wona ma wa ya hweye to the extent say nipa kura woni ni didi woni to say didi no obe ya hweye. So woni obi kura to hye didi na nipa no nkuta shunshun papa anase bad luck di mechi ya betumi asan wa woni to nsa didi e te wiase ne kwa yo bia ne to nsa didi. Oh sir. Yes. But that is a bad luck, Sunny. Would you even say insurance or Sunny? Insurance Sunny is Sunny Pan. Okay. Send your mom. Obi. Na brabo, ne bre, ne kwadanda, na be sure sunya. We di chin onya solution to it in yaye. Ebi wa ware bi okọ ware. Obi ware wi na ne bibia say. Okay. Obi nye adwuma bi ye ya na yare bi bo no. Nti abrabon se wan ti abrabon ne bo asia. De bia me kase obebo brasa. Nye yemfa ye ni hu do so si nye di ye ni. Nipa bi a woni ni sa ne bia se wo yi ahweyi. Abrante na babon ti abeka ne de. Se o ji ni sika o yes scammer na den. Isi a ni o kato no so no so ni ho. Nti nipa ne besi de yi na no. And I come here so no. Negative news did than the positive news. Say yen say you be. Yen fast I mean two be so. Say why you on ye. I never seen no be out. Ube come man church. Remember we be chini I was I didn't know crabby and bow baby. Okay. Into the be a mekasa say na mo won shashumpo. Na some two be. Yare bobi. Obi shi hobby. Obi shi akwadande bi. Obi shi amanie bi. Obi shi otabia. Men friend be just social media wow. Nipa na wo free mu na ye odan. Ebi wo bi so penasem pa. Enam ne shasu mo bi nsa kona no. Nti se wo bunya kokudo be ka se enam me so ye ni se nti. Enam ye ni se nti. Enam fi na anya na. Ne dofu bi so de ho yaw. Betumi so ono so bibia boni bi ama no. Tu na mana wa hwa no kasa yi. Tu na Bible si antu ya no na reka no nya bibia na yeka. Bibi wo na hu a. No ka won ato. Because opiri bebre a uyama. Okay. Tana wi asinti. Odifo se ne odi kan ono akasa kura woni ho ene wa ba bi ni ho ano. Enti no ne ye keken woni ho but ye hwe abrante ne be ye sa video. Oko comment section na se a
dodo na so e confirm ne abranche ne kai so be ko so an pa odi bi yem o an pa say nete o an pa say nete na mimi sase so duabɔ no se ne o kan no say na ye adwuma so fa abranche e kire say 2022 e na wo bɔ ni dua o sanjo so e ba abonte be kire say wo no yare cancer enti no ogudane to ye eye cancer na e na de ne ko enti so obi be claim so bɔ ni dua 2022 na afei e na wadane ato no dua no obi bɔ wa e take mre ana instantly na ye adwuma na edi kan say bibi wo ho ansa na e de wo kra na fi hunsem obi sorry tia say wa bo dua wa tu oduro bia bo ne mba say o ti wo prekope na wawu bia bo gumu awodo bebiri ni etin so obi tu oduro ana obi bo dua ni e de ba be hye wo so yare okay yare na we hu ne ko a ebe de wo be ko wu yet no okay intimate ba say cancer no fi dua na ye bɔ no na na one ebi wa no obi na wabɔ ni bia na obi na watu ne dua na obi na waye ni bibi ono no kwa na oni bibi yare ni fie de e ba no so obi da ba so da na obi wo ne pane oba sore pane ni tu physical ni tu da na yare bi aba to ni pa bia so nti wo say when your cancer there but who treat but also treating the both spiritual and physical. Upo bi no bisa yare na be so so ne timam. Ni pa bebre yare wo makwa kunyo ni ode but edro bi eni wo mo so ayare semba. Se we hu ni sa na wo so menya cancer ti me ko hospital e treat. Hospital mu ne mu fe wo mo ye wo ma fe mu de. Ba shushu mu fe mu so o so tua na mo. Cause abrabo no ne e fo ye ni wu go so se ye bi. Nti na obi tumi wo awa ne baba yi no onu si so obobra na obi ma na wo na we ja nesi wo won se ade atu me ma na nipa bebre no one aya bibi koso wo abrabo no won se bre ma aya wo mu nya daji nhwemu yi nti ka me bebi sasa ne bi be ye den wo se ade a eye minya na ne mi komu eye dua no bi di abɔ me dua bɔ ni nyina so na eye yare na ebi ya ho kyere so you say yare no ekwa na aba yare no kwa na aba fa say we waste hebati obi a wo de wo siare a obi ni siare ka no won tu kwa nsore nante hospital bi enu an koy edro bi enu an no me na so no ma still adwo na say kenyan ni say so prophet adona say waste hebati o ko hebati o ko so tu ma wo nya siare ni say wo sia ya na on ma wo say two combination e be tu ase okay ni say papa say wo sisi ya area ni koko duro ni ko pe bi ato me ni ntonga duro mi say re one bible say ni quotation bi bia me quote ni 1 Corinthians chapter number 15 verse number 44 osi wo shunshun ni pedua ene ye wo honam ni pedua John chapter 4 verse number 23 to 24 osi onyankopon ya wo because say so ro hu ni nukuri nti say yare na account na yare na wakwa na enkom so hu ni say cancer ya mi ana yare bia ya mi ana misisi nti prophet kuta duro bi nti mi kope bia to na manoma obetumi anoma so still na yare na akoye kranko nti upo bi bise chire ma wa yare ya wodi obi na ode esan yare abesan wa na dwudi hwoma wada ma agi uni pedua no kwadu na ne ode ye nipa no oti ya wo ne krim so no so ba ne trim so obese wo no say ya no be den obese wo okay you obi wo say oya branch e kama onu mesa all of a sudden minimo bi e man post odwumem ya di post ni man na watwi pepepepepe na oda ne convincing nti we stop drinking about you no so obi onu mesa no onu mindrubo mu say obe ye kama or ye calm all of a sudden onu mindrubo ne ya obe ye bia waye ade na ama na ba ne sa ya dwehu nimu dia na ya dwusunsun mo so dia no se ba no so ya nkopo ya wo me twese so no wo ne nukrem dia na ye bia ne se de hunam ko bobra ye bobra san nti ne tu obi ne ko ti obi hunam na mo nto bia wetu hospital bia wako mpa bo bia wako pedifo so no ye bi sam bisa wo shebre chiri ma
Okay. So when who is idea? A bear say, oh, what do you old Bob Ran when you break? What do you own you be near some? What do you own Cobia? What do you Yarena Abana Oba Quanko? Oba Quanko. Obi for second say obi ebo dua eno sofo bi difo bi ho a obetimi de empire keke adani dua na mana yi ana Yo difo bi ana ne dom. okay This obi abo dua na yare na be hye so insanom na be to so insanom abeto so bi num nsa me bi mada from Monday to Sunday you will be ne kra no obese a sense bia edi nemi ana the element edi nemi it will be on me sapa on to me die then the pano or you nsu ana so you ewia na or you mframa ana say oyeja e say ohun sa de and so the word say insanom no obi no sheda e say post bi a wonya e say adwuma bi oye no bi sheda o de ne ko bebi e ko chichire sa de ne to no so no one me shola fast stop drinking about tea mouth we shimwa de ye bisa chire and so na duro bi wo a e de ama ma wa de one it is sanity okay so we fire some obi sa brante ya we free mu ya na ye kana se so tama owo say awode onu tum ko ba no obobra no office we bushia no mu obe ma ne ma me ye proud no mu say bushia no say wote on obi so na ne bank ni ma na kra even the phone so kra no onye recording do ebushia ye fi no ayo tiny amane bebre na nipa ni awo ya ye bushia ye fi nti besi me ba say efifie te fonye ababo no abobre bi a wo bedwuma bi a wo ya na moto hu se enyo bi ofu we bushia mpe no betumi ase wabrabo okay ana so bi so cancer hawa penutri na nia na no nsuo no de fa ye nsuo na no nutri no tano no de no o ma na wa check o cancer ya mbe shi di bible shi ni bia bane fa ne han ni sa yare obra na ye bono mbo even sa enibre o politicians ni e wa shofo mu e wa doctors ni e wa nurses ni yes na ni bia phone ya o tan obi to me tobi asem ni asem bia o to bi dina so bone dua ma dua bone yam mini obi ya no dua one of the market agidi obi see me place wa twene ni table abakeke just womu ni atia womu ni aton ade ba akopopọ but you womu tia ase ni table aba ade so kwan assistant wa twa ba ni bi agura na wa boni pon na oboda mu gwa no we are sending nipa trimu yede especially ye generation we dey nipa anfa bone nche se wo ti wo eya no wa pepan mu wuchi uje mu di bebre a e koja wo odi for bible say duabo a eni nyina so no enye dwuma yo mat ya mi shira wa sam no that's it na me bisa say sene bible aka ni na menye obi ahwe besi na ne duabo aye adwuma wo me so ye o days a aya me de man kofo ba me pese se de no ba mate na de no be ba be program be twa program ashofu ni bi wo social media o ba beto wo fia okay o ba beto mi fia why say prophet adona ye ni pe bia me fa be chi kwantu da me fa me chi kwantu da adentia bible say nduma be dead so we do no papa be dead e biase na nam ye kwaye bi so who ni say oh menka obey menka no meneni biase bia no bisi bi ni bi onu ankasa tu no bottom yi sika mo bi keke no ane ni hia minimum bi onu ankasa ni nua one mother one father o se ni nua na ware ono ye pinya o so no li kan ware nti kon bia onam hwe wo sa ware ne bofom wa so ni nua no etwayele na beton so nice girl all born bra wa ko ni school papa bi dream fine I didn't know bit to me put degree co school o wi na adwuma wa de yama no ja onye obi abone
And if you a can several one, you bet to get done no shebre. We say we need yamiti. The Diana too full. No be an original tarishe. No be an out we and master would bump. Men found out running pobu. Yes, sir. But Siana Moon and this would team no one more mess. Zonaya, woman shan't tarry. No one tarry ye fear. I say, may ya chank for me. I am sure within where you want the dear Chobi because of where your papa. I have tasted one what I your papa bronc of fear come up bronc for one no being interview no can a brabomins and so we rebel. Lost all your papa no, or wouldn't say or the Akuma kind or the door or the Adrian papa and a but to make one sim Akuma or the minimum be on one if you're the movie. Yaria or in Dania or Chania, at the chan go to you at the Chinese with Chinia no baby. But one thing is, maybe ye piece about me will now. Men can't just be your bawabu. The Hunia or Yon. The different climbers. Oh, the woman name life says something or put you. And you'll be on the catcher. When you are not a family relationship when you are very strong. Minimum be on one cool 250. The blue you know one cool. About the bone one day. Also, Marshall discovered Musema or my dream necessary. Intino, Obama Juno as a shame. Nana or Chinan or not I didn't put on to me for you. No one could. If I be back to sender. For me, shall crash here. I reverse corn wash. When my friend back to send a party, who say you be no cold one, essentially a good boat to account. Okay. It is to do and yes, I have been a India and Yamadi Mayan and Nano. I know would be called my Abana very common. Let me actually know our opportunity in our brand and one. A mouth can't yet think to be two drink count, or be both drink count. I see, me one may when one is a Montana also. Oh, I saw that she. Yammy pony pump about the fun about the issue. Do will be at Yarea hand a palm or no trouble the other no funny thing to survey serving the Betiaco. Say, baby, Jinny Betiaco, baby, Jinny Quebeco. But they have been but yeah, Tiasia. Wait, if my friend back to send her about tea. Dear Miss, my friends, what you would say, my you be bonnet and qua, you bet to me, a solid yammy. We are Sababa Brassan. So why you be bonny, so when you will be bonny, minimum be a what no be a queen. I didn't know your former president on Namanod in the Kunganam. I didn't hear. I didn't know president I would chum. Nanado Danka on Namano the Kunga at the Kam, no other num. I didn't hear. Abrabona Obon. Yet before them, other Abrabona quine. Abrabona not quine. Opa practicing. Opa practicing. Practicing. Opa Brabos over. Obviously, practicing spirituality. No sure person me say before a different one, a take it, and I should do a take it before. Oh, I can't and come on be a kidding about that. Ubeti, the baby. I see, only for Metino, the Wako India, Waka, what baby, a she be your cockopem was on the should know they. Robert Tiasem. While practicing spirituality more than 20 to 30 years. I should know. For therefore, what of spirituality I've been with the any simple coin. And so, social media, so the any some ketwakra. Unyanum some sorrows of your macom who ye pa. Bayer a chassis bayer d for bam you and some oh, you who yarn as a video, a threat na fe agent some more diffwa, a ye d4 some sorry, d4 penny pa. Waba bontia betrese, o d4 quabness yama. Ne snip papa. Na wo ye d4 kese. And into one more munenya bantano, a bayer and common con and ask no mukopa na chow no munche bibia so.
waka yepe na prophet Jataba wono so sunsun so fa ba bonse be kire se a chawpa ne de emma ne emma china saa de we na ka ebe hu a ya na ehu no charismatic churches ne charismatic pastors nim na afi de ba ne sen na mo sunsun so fo esu de ene mo ku media isu wase mi sawe a fresh sunsun so fo ni sani yesi ba ku de ku di fa ne fo mu nyina fa nte dokon maybe the prophet Aduna. Okay. Na sunsun so wrong mo for no chiro kwan a obefa so a odum be yejuma saneti ntime the bof penny yare bi enu ade bedu fia wo bedu fia wesi wen ya yare sa and ebi si wo fia da Okay. we anti age hebati so hwe me aniti ya ebi a mabọ bi se na ebe ebe to papa yi oyin kakra na yes ade anka mu ki se me young boy eyan haban unye bi no no ma dipedua no una ma de bi bi se we small boy ba ni ebe mo bi nse papa yi okọ na ni ni adu na oba no good nti you go shushu na esi sunsun so le kifu so bia na na kwan me to me odi fo akwa se me okasa ni bia se minti but enyo odi fo akwa na meke se odi ngusu gu mi so okay but oye eja oji na ho nti odi fo akwa kase munye se ya opa bonti meka eni se we share papa no one on one ansana akase mitie na se odi na minti wasi aba wo minti no man kasa you say shun shole die keke ni because awon wa eno mu ye twuma no you will shun bia na ho oteni odi fo bo ni di no ni papa na o transfer the power no okay e ma na say ni papa na bo fo do mu ye dwa na o mu tusu okay me prophet Aduna me background no me fi Mizano Disco Christo Church mu kakra okay aka born the second mintre me chiana odi for check it oh yeah no it is yeah mu bi ne sanet yem prigidi aka born the second okay ahoya me background kakra odi for obratewia on no pejam nsa ewade mfa ne crazy papa bi akra wo bia no ewade nkoso nyo kese okay on no pejam okay but mintre me chi so di for no make say me size ya be ya kwa say soja fo na mo fi training na ba wo say wo ma de ye no je wo mpa na mpenifo captain commander fo no wonder nti no eye ebusua na say nuanom na make say we kra ye me de tumi nya ntokwa ama me nuanom na say we nti no wa say abe adwubro odifo bi kire say sunsun djuma no ebi sori wo mu a na ebi ka bi hye ebi peja na ebi ka bi hye ebi so se da ebi sunsun djuma no mu di jime dodo ebi wo ho a ebi hu na mu tutuo na de ebi akomfo no ma hyeda fa musu agu mo ho so mu ye sunsun sori sofo nti ebi meyi safo ni nyina afiri odifo sunsun djuma sunsun sori se ne oka wo so obi ane na kwan eti ebi a me de ne se me tutuo wo de ne se wo bontwene obi de ne se wo twa ne ho a anka enye obi na kwa ne side no be ka se da we de ne wo ye enye sunsun nwuma no wo ye and menji ni se sunsun sorry di for be kasa because sunsun sorry won dwum bi ase sunsun ekwe obi ani na edwuma nyame abofo mpempema obi ani na edwuma o asa nwum se yeto na ye dim pintin jinima so we here ya sa mami ma secret bi okay me da beto question ba ma wo be ko sunsun sorry now be say D4 ne pictures endum no at the moment be say D4 ne pictures endum no pe so what they are one e koya start say wo bisa ejuma na ko start say wo bisa akwantu na ko sa D4 start say wo bisa o ma sendum sunsun ekwe obi ani na ejuma nya me abafo mpempem aka wo se egume obi ani na ejuma na mpinti start say ba flabofo twinya me abofo do that at the moment no a secret na make catch another who say D4 na tam the dondo no wa boom
baako mmienu mmiɛnsa ka obi sade o de start ka obi sade ametias nti no aya sunsun no obekyia wo nea wo ko sunsun bofo ne simso bofo ye onam mfam sunsun ya na mfam so ye ne pebia no de ade aye adwu nti bini ba obi ne ya baba ne bofo ne shidi fo ko papa brother abanye say man ana tiku be bo man no ono ya de mo de ko be ya yarosa nti awu ne wo kwan a obi a ne bofo abofo edifo mo kun obi wa ye make membo abofo a wo mudi nye common system no mu a nipa ni abofo a enuano mu a o se wo medi to me no ni say ye maintain no ase na abeba wo mbeja because they know the rules of the suntum tore wo obi a yikukudam wo a wo mu aya kasakasa obi a yikukudam a oni so nsi se ne mra okay nti no matter ni a wo mu ase we ye enuano mu ntokwa efie ntokwa bejo they know nti no ni omo kabi I say before abenti na kabi we kebi abajo sunsun sore na yenya de ye ni se nka enye minuanu mu ya meka say before aba nka so akwa sore different sore ntia na yanku sunsun sore bibi ni e kan baddo nti na meka say we no abajo enye minuanu mu to kwa ye bia wa beti wo mu wansi ya babia no akoma beto odifo ebejo ne ebobọ bayi ebejo ano ya ye de ano ye se difo pani abeka bi na obi so asan ba beka se difo waka de edifo a wa anso ye tie ye pacho why the sejafo no mo ba bonte fofo sana anaze sejafo no bibi ba na mo kwa woni se we no mo de dogo wo mo kwa o mbe ha nti no ebejo ebejo obejai wa we sure say we kwa no adwa no abofo a edo mu yejuma okay ejuma Michael ye edi e komo ejuma Michael ye enye se ejuma na Gabriel ye okay nipa nti ase ejuma Raphael ye enye ni na Yuria ye ejuma Caster ye enye na Sasha ye nti abofo no bia wo ne dwuma ye ntene se difo bi ntime meka se ade nti na wo twa ho frere sa na yakom na afọ anye sunsun nyuma na wo ye ya me ye se difo bi beka oh difo waka edu wa na me say eye nuanu mo na say we just wa what wo mo ase asonje beba odifo ni asonje beba de na ye twen sa asubie ne ba se ye koso ne de ye nyina akwanya ade a ye nuanu mo na I say menti mo ase a wo beja ene odifo bi bia ka echi bi ma de beka kwa ma ni say if you are how be are the numbers as you are the work one channel within the prophet adena I should show you ubetu anamo na wa hwe ohyebre abrabon ne emfa eni wudo soso ne ye di eni na obia wo de sie bi a stroke aka na to we stroke ebati enye bi no ma osoro nti ayare sabe baba one thing is me nton aduro mi sayare tini pa cho wa papa mi pe weduro ni bi ato mi pe weduro ni bi ato no madaroma mi nton aduro mi sayare we dompe ebati we sie Catholic we asiatica ebati we sie bam obia wo kotodwe ha pasra sinti ntwetwon the spinal cord ne mu yo ya se onipadua no wo pain bi unye bi no ma osoro nti ayaresa be ba hye obo ade yankopon din eniam na we su ye cardio any secretary obi a BP pressure how unye bi no ma won se pressure ni eduro na nsem akese bible si ani dua pa na yefa na ha ne nsayare nti wo de se pressure ni eduro am di prophet adona me se be so hwe na be hunya mitumi a ete na body mu we diabetes herbal tea so the next type 1 and type 2 obi a diabetes di unya obi no mu ndu a wonu mo diabetes hu na aya na ya hunti pa cho men twa na diabetes ti sabi oni nkoye oya na se ye nkotwa onan nye bi no ma osoro nti be fi mu je machine ya medie niam we stomach ulcer herbal tea na we so obi a menopause ne ma na ja tu na menopause ha mi pa cho aban nya na nye bi no ma se yare bi a
nipa gidi ato omo so elisa ogidi to omo so bi we so dreams and visions any high vibration any brain power obi a oda on so daye no nkwambo na we mu ne nye bi no ma ebe ya waking be bi wada iso ni wa ma oda obe so daye ase obo ade yankopon die no abrabo na ye bone ye mfa ye ni hu do so ni edi ni to na ma ya na wa pe bangbo chi kwan we so power pt2 and we spiritual healing body and activation of the show nye bi no ma yi feel no ebe dey say obi akakra bi na ni machine obi ko be bi eyi obi abọ mpa ye wi wo mu tete akwa na afi no betem yesu moja nka wonim yesu moja nso ade baje nkwa anfa mese ya de nye bi no ma se hu ni nia ebe fi usu akọ ahye obo ade yankopon de enu obi akakra bi na ne na itititiro se na sa cheme na ne nye bi no ma unti na musisi ne mu be bi abrabo na ye bo no ye mfa ye ni wu do so se na edi enu okay nti se wan ti abrabo no bo ase a ebe wo se wo bo bra wo ni abre na so na result wi emba ye wo akwan mienu a aya hom tafa ebe sra ndi papa wo ni fi wo kitchen nti wo bi adie mu wi a wa dawroma men di bi chance mu face wo se the next day obetwitwu ti nipa bebre bo bra na nyama ko yu se nyama e ba foma ye wo nyama bi wo won kasa wo ya wo nim se na ebre wase obi ne washroom poto obi ne kitchen odidi wi a poto se biam bi ne aboy negative energies ta for ho papa to be said your toilet is no din nkomo to be din na wawe mu komo di ne ni odie na ne kunu yema ni bi obedi se nkomo no wo no washroom at the moment afia ko ni be bosom afi na wawe na start e shake no ni fie bosom hu amane ni fie be yie hu amane ane de and then empire boy say si wani bi ya wugina ya wudu na ho ni free ami kire nipa de bi we ya nchene okay no abo ana we ya ankatwade bon we ubetwem tu ubehwe nchene kakregu bon we say we ni plane ubehwe kakregu na wo de ankatwade na wetwem no de fanesi na we hwe nchene de egusua na ayema fesi washroom a pom negative energy on okay bia wo bia yi na fa bi si wo kitchen na wo main door anu fa bi si wo okay ye protection a say be ye ni ade bosom bia na woni ese ya de bi ntumi bo ndu ase bia ya mabobo so ida okay because ye yemfa ye ni hu do so se ni edi ye ni abrabo na ye bono ye wati bia bi wo a wo ya wo no ga to ye wo ma me onanti awu chire bi ma wo si hwa obobra wo se wo so wo ya fa se de se ma wo chire ni ba jo pedifo bi gina wo chi bible si yen so wo ni yen hwe nti ya wo se makodifo bi wo makoboka ho me hwe nti wo tena hwe obetena wade so okay go abrabo ne bono na kwan se wan ti ahia obepre obekasa bebri obe show off aso na bu aka odi show off na current then you dia obe show off bu na be dia wo ye wa show no kwa current bebri no so tell me okay oh una ma wa address kunta bi na boutique ni na ko di current say boutique for more than rent de bia but one dangerous thing na wo mu ni said nipa na wa current antare na odi akọ program no ebi ona bad rock bi edi wechi is antare say chi so ko guo na akokoto a say bad rock na be di wechi obi wana no me bi da no so ti say ye wo nyama bi wa brabo mu a wesisu a obobra na to boas na tenase state wo ba mi ebusua no won se wo bobra na esi wo mu ye ya obehu wo bobra na esi wo mu ye ya obehu so wo bobra na yese ko na nima na nyama ji gwa behu one mutum ye ni gina ebusua no na pede ni chiwade o ye wo busua bi ho a wo mebusua kraboa edi ni ebusua kraboa bebre edi ni po bebre nya obobra na nyama ko yi no afefi okobo se nyama bi ne nyama esai wa ya ontiase obompa ye no sofo abompa ye akwantre bi wa ye won so stare nyama mpeke one se wo busua kraboa ye kraman na wudi kraman ya oboa ye di ni abeti asa okay abrabo no ye yemfa ye ni wu dosho na abrabo ne bono one two bu ne wo nye shunshu ni for we take it from Genesis to Revelation ni pa bi oba
oye nipa titiri biara na osunsun nipa gina n'ekyi nti ti abrabɔ ne boase na wakwan a wɔsɛ wo fa so ya yedie ne pie ba no wo bɛ fa so na nyɛ saa wo ya abayo akama be ma no wo bɛ wo nsia num nson wɔtwe na kokokokora ne yɛ mbo bi wo ya abayo akama we nu bɛ wo tu a na wo pia wo gina hɔ we nu bɛ wo ana na pia wo gina hɔ afi wo de umma wa wo sɛ wo yɛ fo ɛhro bia ne papa sɛ a pam na da hɔ no sɛ wo amma wani ambre na wo anye wedwuma umma na wo ne ba be follow the same line. Okay. Nti abrabɔ ne bɔ ye yemfo ye ni hu do so na ebi ye ni so wan ti abrabɔ ne bɔ ase abɛbɔ brasan bi ni prophet Adonai oba de yankopon ho hye obi bia na nipa bi a wonam a wokoba aya na wo ya hweye no apedifo wo chiwai na ne yemfo ye ni do so na ebi ye ni oba de yankopon hye amen odifo ye da se fa busia ye ne prophet Adonai na atwetwe enkomo no mesre says a woman as subscriber to Miss Mia so far me too much GH. Woman so now the door na can no upload it to moi. When the first person here was a big canka, what me so medas nyame show all the social media handles no kwa too much GH or subscribe no like it. No share no woman be so any be dark gold enemy. Never say share.